Pemirsa pindah ke puncak Rainan Suci Galungan, nemonin Buddha Kliwon Dungulan. Akeh krama sanding ngaturang bebantenan saha pedak tangkil ke pura. Punika ngawinang margi ring widang Kota Denpasar nenten ramil. Ring Raina Buddha Kliwon Dungulan nemonin Rainan Jagat Galungan, samian krama induk mapikiling antuk ngaturang banten upekara, saha kelanturang antuk ngemargiang pangubaktian sinarengan. Dawa gala semeng krama sampun ngosekin kewentanan pura ring Kota Denpasar. Nenten wanta krama wet Kota Denpasar sani mapikiling Rainan Galungan, nanging krama pendatang sani jenek ring Denpasar, talar sarang mapikiling Rainan Galungan antuk ngemargiang pangubaktiang ring pura desa Pekraman Denpasar. Sesampun ngaturang bakti ring pura Trikayangan Denpasar, raris kelanturang antuk ngaturang bakti ring pura genah Plekadan Suang-suang. Kayangan Trikayangan ampun kita bau Karangasem ngendang. Jam berapa kira-kira? Kalau jebas kira-kira jam 10. Inggih memati Karangasem. Niki Bapak lakukan rutin setiap hari raya. Inggih Hastongkaro presiden nggih. Anda rayu bersama anak-anak. Di rumah, habis ke rumah ke keliling ke pura desa, Pusa, Melanting, Jaganata, terakhir ke pura dalam. Nah, ini Bapak lakukan rutin setiap 6 bulan. 6 bulan rutin itu. Artinya ring apa Pak? Aslinya tiang ring Karangasem. Berarti pulang kampung? Iya, pulang kampung. Habis di Denpasar langsung ke kampung. Oke, tapi harapan ring Galungan pun. Ya, mugi rahayu sarang sami, jagat rahayu, mangga pulih rezeki sarang sami. Ake krama Hindu sane pedek tangkil ke pura, antuk mapikiling Rainan Galungan melarapan ngaturang bakti. Buni kengawinang, kewentanan margi ring Kota Denpasar nenten ramil. Akehan toko selantang margi Gajah Mada Denpasar tutup. Wanta wilangan mantan sane kantun medagang. Indrawan Bali.